Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Ngarod, mangted ko ma titunggal maysa, kas agubbog iti puso na. Saan ko maanasakit tinakam na, wenno mapilpilit, taayatan ti Diyos ti mangted asiraragsak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Lakay, adda ni kasinsin mong edi ijerwar. Taapay manan. Anya ti kasapulan naman ng day tao. Ibagam nga wanak. Imbagakon nga adda ka. Mapanmukit din sangwan. Umay manan dumawat iti kwarta day ta. Makauma. Kaasi nga rod, kaslasaan pa'y anangan. Ala, ingkan sangwan kat ayabam amangan. Marwam. Insan, dak. Apay aya. Hey, umay ko kumabuludan day ta tricycle mo. Saan mo mutingaw usaray? Taapay. Agpasada kuma, tapno da may gatang ko iti bagas may. Kunak man no nakastrak ka akas karpentero. Extract lang, insan. Nal passenger aramidan may abalay, isungawanan ti trabaho kita. Awagak pa'y ni Manong Manuel. Taiso ti akin ko ay ti day ta tricycle. Sige man, insan. Insan, mabalin ka diti makikape? Sanak pa'y ngamin anamigat kahit. Ay kat, umunag ka. Agyaman na ka, insan. Nagpuskol, magtantiro pa nan. Hello, naka-duty ak ita dito'y police station. Apay aya? Imawagak, tanda dito'y balay ni Insan Eddie. Kumusta matan ni Eddie? Awan ka no trabaho na ita. Ayun gayam, ibagbaga na abuludan na jet tricycle mo. Tay pasada na. Ipabulod mo Ay, makaumad No awanan da. Dito ilat ta balay ti tarayan da. Ala, ipabulod mo ta tricycle, takaasi damit. Sayang matlaeng, no at dalaang di ta nakaparking. Sige nga Rod, Manong. Sige, ikumusta naklangan? Pasensya kayo na, nakipangana kong dito'y balayo. Mabisinak namin. Ay na, sige lang. Mangan ka. Ado ti makan. Sapay ko ma, tay pabulod ni insan ko jay tricycle na. Tapno at damot pagpasada, taday gatang mi, tikanan mi. Inawagan samot ni Ernesto ni Manong na. Sa bagay, nasingpat ni Manong Manuel. Wen, nasingpet. Iso na laeng takanayon abisi. Naipromote ngamin kat ison ti chief of police ita. Kasta ka di? Ay, imbag man. Sapay ko maata maipromote mo't ni Ernesto. Nalaing nga engineer deta kasinsin ka o. Apay kit din na sana may promote. Iso nga rod mo't tinamnamaan na itaatawan. Naglalaing at talaga da kita kakasinsin ka. Ada engineer, ada police, ada nurse. Puro dami na baligay. Imbagdaman. Sanini. Oh, atoy. Ha? Tulbak ti tricycle. Kunakon ka. Ipabulot ni Insan Manuel ti tricycle na. Ay, nasingpet kada kami ni Insan Manuel. Apay anak kami suot ka lakay. Jackman amo ka ni Manong Manuel. Nasimpat launay kadagita akakasinsin mi. Ay na, di ka lamaas yan. Di mo makita aya arot-rot jebado na. Permi nga agrigrigat day tibiyag. Ngamda kami lat tatitarayan da no awanan da. Sana bale, taadaan kayong agkakabsat. Agrubwatak manlangan. Tama pa na kun iti trabahok. Jay tulbak ti kotse, nakawara di talamisaan. Birokam tuman kanyakon. Manong Eddie, tricycle samot da Insan Manuel kan Ernesto day time pasada tricycle. Binulod ko. Impabulod da matadagos. Ay, imbag man. Da kami, awan pa'y allowance dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Kasanungatan. Ngay kat makamu kamatan ngagdiskitara. Nagrigat mo't nga rod ti single parent, Manong. Agbiro kay ti trabaho. Anya nga iti mabiro ka, katsak tupay nalpas iti high school. O di mapan ka matagpatulong kini Insan Manuel. Matulungan na nga ta? Apay kit din asan. Ket no na-promote gayam manen. Aya?
Ay, nagsaya aton ngay no kasta. Ison ti happy ti pulis dito yung lugar tayo. Ay, kita uman lang dagita kakasinsin tayo anya. Puro dantumot ngamin di adal. No saan ka kumana ki asawa na sapay di nakalpas ka kumamat iti panagadal mo. Saan ka mat kumanga grigrigat ita? Nagsaumot di elementary graduate a bulakbol. Ay, anya ngay day taginatang mo asidaan niyo, Manong. Ay katagsida kami mat ita iti naimas Tado tinapasadaak. Masapak tumanin nga pasada inton bigat. Mapanak man mo tagpatulong ka ni Insan Manuel. Wanya insan, magustuam kadimot laeng dagita in-order ko akananta. Ay na Insan, nagmayat mo tanday ito'y nangawisam kanyak a restaurant. Nangina siguro ti makmakan dito'y anya. Uray kabalak matabayadan. Itaak laang anak kastrok iti kastoy a restaurant, Insan. Okay, kumusta kan? Insan, isarak nakmamot iti trabaho. Amumot ti balo. Marigata nak unay, talimadag iti anak ko. Kasapulam ti trabaho? Wan Insan, naamok namin ana i-promote kagaya man. Tulungan nakmamot. Umapapalak namin ka ni Manong Eddie. Taimpabulod mo di tricycle mo kunkwana. O sige, mangantapay. Panunutak no kasano matulungan ka. Ay, agyaman ak Insan. Talaga nagsingpot kayo kada kami. Ay na, nagmayat lakit din da ito'y ginatang ta TV bakal. Kano iso da ito iti kanginaan at TV italakay. Lugan samot ni Manong Manuel jay simmardang ijerwar. Ay, wan, iso. Itaman pa'y apim masyar dito'y balay. Anya nga tati umay na ibaga? Ala, inkasabten. Kakaiso na nga da panahon na abim misita dito'y balay. Sapay nagmayat day ta buybuyaan ta pelikula. Inkakit din. Ituloy mo abuyaan inton madamdama. Manong Manuel, imbag man ta nakapasyar ka. Sana ngagbayag. Di magasaklaeng tada na patag-akid dawakan ka. Anya day ta, Manong? Nagkita kami ngamin kini Dina. Ha? Anya mananti kayat na day ta Dina. Idi na palabas alawas. Imay binulod ni Edith ti tricycle mo. Ita, day tamot kabsat na ti umay agpatulong. Kasapulan na kano ti trabaho. Amumeten, balon. Kan adu dagiti anak na. Trabaho? Anya kumangay ti maitulong ko kankwana. Tulungam ka dinading ko. Imbagkan ka, taopisin na ti ayan mo. Ibiru kam, uray janitor, basta da panggadan na. Unay matdaytan. Makauman dagitang agkapsat, Manong. Sige kit din. Anya akit da ito akapsat kun aya. Ala, mapanakon, kapsat ko nga engineer. Ayan na ngay ni Manong Manuel lakay. Nangisagana ak iti merienda para kan ko na. Nagawi dan, di magaslaang. Ne, anya ngay tirinantana. Marurudak nga rod. Kunana at tulungak kano ni Dinang agbirok iti trabaho na. Niinsan mo adina, Jay Balo? Wan. Anya ngay nga at trabaho ti maitad ko kankwana. Kat saan nansapay analpas ti high school? Napigsada talaga kini Manong mo Manuel dagi jay akakasinsin mo. Ay, mas daawak nga rod. Maminsan dalaang nga agibaga kan ni Manong. Wan adagos. Kita man, isupay ti imay na rin nanta dito'y balay. Ay, espesyal dalaunay kan ni Manong Manuel. Amin akid dawan da. Itad na. Ay, noapay mat. At damit gaya manipaspasada matricycle, Eddie. Wantatang, binulod ko kadagiti nasisingpad akasinsin ko. Da Manuel kan Ernestao. Wantatang, naanos at talaga dagitang agkabsatan niya. Puro damit ngamin di adal. Ay, daksang gasat, tanatay iti aksidente dagiti naganak da. Wen nga rod, tatang. Malagip ko pa hindi kapigpigsaan tinigosyo tayaw. Dagiti naganak da, ti pagtaltalkan may iti day dinanang yaw, amang bantay ka dagiti negosyo tayaw. Baknang tayo idi, tatang. Idinto ta marigrigat mat dainsan ko. Ay,
Kita man langan ti panagtulid ti biyag. Isuda itan ti addaan, ket datayo met ita ti awanan. Hello, Manong. Oh, kumusta? Ada ka din na biro ka matrabaho para kininsan din ha? Agbirbiro kak pala ang Manong. Nasken nga yapuram, tani, kaasimat. Awan pangalan na iti ipakan nakadagiti anak na. Ikarigatak nga ibirokan, Manong. Wen, ikarigatam. O sige, tawagan ka tumanen. Sapay ko ma, tamay biro ka madagos. Bye. Bye, Manong. Ay, Special at talaga dagito'y akakasinsin ko. Insan, tiniliudak dagiti tauhan mo. Kasano? Katawan mo't gayam lisensyam ngagman maneho. Jak pa ngamin na ipabaro ti driver's license ko, insan. O sige, kasaritak dagiti nang tiliukan ka. Ay na, agyamanak, insan. Hangam niya, nasken nga danton lisensyam, tapno sanda ka natiliwan. Uwan Manong, talaga naanos ka. Agyamanakan ka, ha? Kat, kumusta mo tan ni Uncle? Dayjay, kumapkapsot mo't latta. Ne, apay ngay. Jay sakit na ngamin. Awan mat kwartami, tay pa doktor mi kuma. Ana, bayam. Mapan kong to bisitahan ni Uncle. Sigurado ang maragsakan dayjay, no makita na ka, insan. Pasyaran ti chief of police akaanakan na, kunaman. Di na, yalanak man iti danom, tamakain inumak. Oh, ato iti danom, Uncle. Manuel, si kakadiday ta kaanakan? Wan, Uncle. Oh, uminom kan. Ay na, agyaman na kaanakan. Ay na, mailiw ako unahin kan ka. Agsakit ka no? Ay, day sigud as sakit ka, timang parparigat kanyak ita kaanakan. Apay adi mo imbagbaga kanyak? Adula una yung titulong mo kada kami. Kababain, no mainayunak pa, pagparikutam. Apay ngagsaw kay ti kasta, Uncle. Awan kami ti estado ti biagmita. No saan aga po ititulong yo kada kami idi marigrigat kami pay. Saan mo kuman alagi penday ta kaanakan? Awagak ni misis ko. Tagpa-check up kayo di ospital pagtrab-trabahuan na. Sige man nga rod kaanakan. Kitagyaman ako unay. Aginayat ka laang tatang, taasidagtan di ta ospital. Anya nga oras ti check up ko? Sigun ka ni Insan Manuel, alas 9 ka no, kat ni dandanin alas 9. Nayakar gaya man iti dayto nga ospital ti asawa ni Insan mo, doktora. Isumot day tati kunana, tatang. Iso nga no adda ka nung marik na tayo. Ibaga tayo laang kan kuana, tapno saan tayo na agbayad. Ay, talaga nasaya at dagita kakasinsin mo kada tayo, di na? Awan ti makunak iti kinasaya at da. Oh, Manong, si kamot gayam, umunag ka Ada ka din ni Ernesto. Wan Manong, kasangsangpet naman ni pod trabaho. Mabit lang tayabak. Agtugaw ka pa, itimplaan ka iti kapem. Ernesto lakay, adda ni Manong Manuel. Manong, jak amo nga umay ka. Maala, agsarsarita kayo pa'y kin ni Manong Manuel. Tagtimplak iti kape. Jak amo nga umay ka. Umay ko lang damagan. Nadan na biro ka matrabaho para kinidina. Anya launa yan ayat na napatagdakan ka. Nagrigat nga ibirukan iti trabaho ni Dina. Tawan nalpas na. Ay, nagimportante dalagid din kan kaaya. Ernesto, di mo nga minam mo. Dakkel tinaitulong dagiti naganak da kada tayo idi. Espesyal dalaunay, Manong. Marmarwamdan nga agsubli-subli dito'y balay. Maumak pa'y kitnin. Ernesto, no saan da tayo at tinulungan dagiti naganak da idi? Panagkunam, engineer ka ita. Manong. Isuda ti kang runaan ang tulong kadagiti naganak tayo. Tapno maisakad dati panagadal tayo.
Awan ka iti kasta posisyon mo ita. No saan da tayo atinulungan idi. Tandaan am da ita. Oh, anya tinagsaritaan nyo kini Manong Manuel? Bakit? Itakla ang anaamuan. Adakkel gayam tinaitulong dagiti naganak da insan edi iti pamilyami. Idi panawon nga agrigrigat kami. Isumet lagayam akas taunay ti panangisakit kadakwada ni Manong mo. Bakit? Itaakla ang analawlawagan. Isu ama panak di balay danggal. Mapan kumankit di bisitaan, tamasakit. Agin ina na ni tatang. Nabannog, tanapan ko ngamin impa-check up itay. Kastaya? Sige. Kasaritak to inton makaina na. Imbag man ta, umay mo bisitaan ni tatang, insan. Uwan, insan. Umay ko ikan iti igatang na iti agas na. Agyaman nak, insan. Awanan kami ngamin at talaga. Awan pa'y mo't ngamin trabaho. Ungayam, insan. Day tapay timay sa arantak, isungay mayak. Umay ko ibaga. Amapan kay di opisina kinton bigat. Apay, insan? Adda mangalakan kang agtrabaho. Ha? Addan? Ay, agyaman nak, insan. Dakkal at talaga ti maitultulong yo akakasinsin mi kada kami. Di na. Ay, nakariingan ni tatang. Umay katakasarita mo, insan. Sige man nga rod, insan. Tratuan anasaya at dagiti agkasapulan iti tulong mo. Nang runa dagiti agkasapulan akakabagyam. Takasta tina Christian 1 akababalin. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basid. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.